Xewani, ndza mi amukela ka Yingisa u Hanya, loyi a vulavulaka i muchayeri Isaiah Khosa. Ni lava ku ri hi famba swin'we eka dyondzo ya vuprofeta. Xana vuprofeta hi nga byi tshemba? Eminkarhini ya makumu vuprofeta byi nga lo ti talela thelevhixini, ti-radio na tindhawu ta ku hambanahambana hi vona vuprofeta. A hi yeni mahlweni. Buku ya Petro wa vumbirhi chapter 1 verse 19 yi hi kombisa ku ri u endla leswinene loko u hlayisa vuprofeta, hikuva swi fana na rivoningo leri ku voningelaku emunyameni ku kondza loko dyambu ri tsuvuka, mixo ya vurhonga yi ku tlhavela, yi vulavula hi Yesu Kreste. Se eka leswi swi kahle swinene loko hi yingisela vuprofeta, ngopfungopfu bya matsalwa ku nga ri bya ku tala ku ri hi leswi Bibele yi vulaka swona. Ka tindzimana ta ku landzela leti hi nga ta va hi langutane na tona, ta va ni karhi ni ti tshaha kunene hikuva xinkadyana xa kona i xintsongo. So a hi fambeni swin'we hi ya mahlweni hi dyondza ngopfungopfu vuprofeta bya Bibele byi na nkoka ku tlula lebyin'wana, hi ku ri byona bya tshembeka ku tlula swilo hinkwaswo. Loko hi langutisa Hosea chapter 4 verse 6 yi ri vanhu va mina va lova hi ku pfumala vutivi, vo tala a va tivi nchumu, vo tikuma va karhi va landzelela swilo leswi swi nga nyikiwa, swilo leswi nga endliwa. Kambe hi ta langutisa ku ri Bibele yi ri yini ehenhla ka vuprofeta lebyi nga kona, kambe xikulukumba vutivi byi na nkoka. A hi veneni na vutivi. Loko hi langutisa Matewu 22 verse 29 yi ri Yesu Kreste a hlamula a ku eka vona, mi endla xihoxo hikuva mi nga tivi matsalwa na matimba ya Xikwembu. Leswi endlaka ku vanhu va endla swihoxo ku va va nga twisisi, va tikuma va lahlekile, i mhaka ya ku va va nga tivi matsalwa, hikuva matsalwa hi wona ya hi kombetaka lomu hi fanekele hi ya kona na lomu hi humaka kona, na tindlela leti hi fanekele hi famba hi tona, na tindlela leti hi fanekele hi ti tshikaka. Leswi swi vula leswaku loko hi lava ku twisisa mhaka ya vuprofeta bya ntiyiso kumbe bya vun'we, hi fanekele hi kongoma ematsalweni. Kambe mhaka ya ku ri xana matsalwa wona i yini kumbe xana ya tirha yini? Buku ya Timoti wo sungula chapter 3 verse 16 yi hi kombisa leswaku matsalwa i huhutelo lowu sukaka eka moya lowo kwetsima kumbe xana eka Xikwembu. Ya hi pfuna ku hi dyondzisa, ku hi lulamisa, ku hi kombeta ndlela ya Xikwembu, leswo hi matsalwa hi kota ku va hi kuma lomu hi fanekele hi ya kona. Hi matsalwa hi kota ku lulamisa swihoxo leswi hi nga na swona. Hi matsalwa hi kota ku kuma ntiyiso ehenhla ka vunwa hinkwabyo lebyi nga kona. Leswi vulaka eka nkarhi wa sweswi ku nga na mavunwa ya ku tala ya vuprofeta, ntiyiso hi ta kota ku wu kuma eBibeleni kumbe ematsalweni lama ya nga tisiwa ku va ya va kona hi Xikwembu hi xoxe. Buku ya Isaiah 28 verse 7 na verse 10 ku ya fika eka verse 10 yi kombisa leswaku vanhu va lahleka hi mhaka ya ku va famba hi vinyo, va famba hi vinyo leyi nga koho, leyi nga va pyopyisa, kutani a va ha fambi hi ndlela leyinene. Va popiwile, hi vulavula hi vaprista, hi vulavula hi vaprofeta, a va fambi hi tindlela letinene hikuva va popiwile. Va popiwe hi yini? Va pyopyiwe hi tidyondzo ta mavunwa. So swi endla ku ri va dyondzisa na vanhu van'wanyana leswi nga riki swona, leswi nga riki ntiyiso. So Xikwembu xi hetelelaka xi vutisa xi ku, xana i mani loyi ni nga ta n'wi dyondzisaka ntiyiso? I mani ni nga ta n'wi kombetaka tindlela letinene? Ivi loko se a vulavula a ku, loyi a nga susiwa eveleni ra mana wakwe, emelekeni, entswambeni lowu a wu kuma eka ku mama ka yena. Leswi swi kombisa ku ri munhu loyi a ha ri ku lontsongo, loyi a nga se tivaka nchumu. A hi vulavuli hi munhu loyi a nga endla tidyondzo ta vufundhisi kumbe xana ta vuprofeta, hi vulavula hi munhu loyi a nga se zaka a tiva nchumu. Munhu yaloye hi yena loyi Xikwembu xi nga ta n'wi dyondzisa ntiyiso, hikuva u olovile munhu loyi. Swi n'wi olovela ngopfu Xikwembu, swi olovela Xikwembu ku va xi dyondzisa munhu loyi hi mhaka ku ri yena a nga tatiwangi hi nchumu emiehleketweni. Miehleketo ya yena ya ha olovile. So Xikwembu xi ngo ni ta dyondzisa vona va ku fana na valava, rito ra mina. Mhaka leyi a hi mhaka leyintshwa. Rito ra Xikwembu ri hi byela kwala hi nga hlaya kona, ri hi byela leswaku ni ta tirhisa layini kumbe ntila ehenhla ka ntilo wun'wanyana, ni tirhisa paragraph ehenhla ka paragraph yin'wanyana,
leswi swi kombisa ku ri leswi swi nga hala swi ta fananisiwa na leswi swi nga hala, na leswi swi nga hala swi ta fananisiwa na swin'wana leswi nga kun'wanyana, leswi kombisaka ku ri loko se swa hlanganisiwa hinkwaswo swi ku nyika nkatsakanyo lowunene ku ri mhaka yo karhi yi yimise ku yini. A wu fanelanga u tirhisa ndzimana yin'we ntsena ivi u ku hi yona ntiyiso, u fanele ku tirhisa tindzimana ta ku hambanahambana ku ri u ta kota ku kuma ntiyiso. Vo tala va tirhisa ndzimana yin'we, leswi endlaka ku ri va hetelela va lahleka. Mahungu lama kumbexana maendlelo lama ya endliwile na hi Yesu Kreste, na vaapostoli va tirhise maendlelo lama ku va va kota ku dyondzisa rito ra Xikwembu, ku va twisisa timhaka ta Xikwembu. A hi langutisi buku ya Luka chapter 24 verse 27 yi ri a sungula hi Moxe ni le ka vaprofeta lavan'wanyana a karhi a va tlhandlukisela rito ra Xikwembu hi timhaka ta yena. Se swi kombisa ku ri swi na nkoka ku va hi tirhisa ndzimana yin'wanyana ehenhla ka yin'wanyana, layini yin'wanyana ehenhla ka layini yin'wana, hinkwaswo swi fanele swi pfumelelana. Loko wo tirhisa xin'wanyana, layini yin'wanyana, ndzimana yin'wanyana yi kanetana na yin'wanyana, sweswo swi vula ku ri ku na problem. U fanele u tshama u twisisa ku ri kahlekahle hi kwini laha wena u nga hoxa kona, ya emahlweni. Lava a va endla swa ku fana na sweswo va tirhisa tindzimana ta ku hambanahambana. Hi vona Petro eka timhaka ta vaapostoli chapter 2 a tirhisa tindzimana ta ku hambanahambana. Steve kumbe Stefano eka buku ya timhaka ta vaapostoli chapter 7 a endlisa sweswo. Hambi ku ri Philip eka timhaka ta vaapostoli chapter 8 u endlile swa ku fana, tirhisa ndzimana yin'wanyana a tirhisa na yin'wanyana, a tirhisa na yin'wana a tirhisa yin'wanyana ku tisa nhlamuselo. Hambi ku ri Paulos na yena u endlile swa ku fana eka buku ya timhaka ta vaapostoli chapter 13. Leswi swi kombisa ku ri hi fanekele hi tirhisa tindzimana ta ku hambanahambana ku va hi ta kota ku kuma mhaka ya ku tiya ya ku hetelela yi suka ebibeleni. Muprofeta i mani? Buku ya Exodus chapter 7 verse 1 na verse 2 yi hlamusela leswaku Moxe, Xikwembu xi ku eka Moxe, vona wena loko u endlile leswaku u va tanihi Xikwembu, kutani u va tanihi Xikwembu eka Farao, kambe Aroni makwenu wa wena u ta va tanihi muprofeta. Wena u ta vulavula hinkwaswo leswi ni nga ta ku lerisa, Aroni yena u ta ku vulavulela eka Farao. Hi ndlela yin'wanyana muprofeta i munhu loyi a yimaka exikarhi ka Xikwembu na vanhu va Xikwembu. Hi leswi muprofeta a nga swona. Amos chapter 3 verse 7 Xikwembu xi nga ka xi nga endli nchumu xi nga zangi xi tivisa timhaka ta xona eka vaprofeta va nga malandza ya xona. Hi ndlela yin'wanyana Xikwembu xi tirhisana na vaprofeta. Buku ya Genesis chapter 3 verse 9 kutani Xikwembu xi vitana Adamu xi ku eka yena, u le kwihi Adamu? Kwalaho a vuya a hlamula. So Xikwembu a xi vulavula khale na vanhu hi nomu wa xona, rito ra xona ri twakala. Buku ya Genesis yaleyo yi kombisa tano. Buku ya Genesis chapter 6 verse 13 yi kombisa tano Xikwembu xi vulavula na Noah hi rito ra xona. Buku ya Genesis chapter 18 verse 22 Xikwembu xi vulavula na Abraham hi rito ra xona ri twakala. Buku ya Exodus chapter 3 verse 1 fika eka verse 4 Xikwembu xi vulavula na Moxe, rito ra xona ri twakala. So Xikwembu a xi tirhisa hi sweswo ku fikela laha ku nga va na ku cinca. Exodus chapter 20 verse 18 hi loko se ku va ku ri na ku cinca, Xikwembu xi cinca endzhaku ka loko vadyondzisi va endzhaku ka loko maIsirayele va twe rito ra Xikwembu, va twa ri va tikela, va ku Xikwembu u nga ha vulavuli na hina hi wexe, kambe tirhisa vaprofeta ku va ku ri vona va vulavulaka na hina. Kumbexani hi ndlela yin'wanyana lava byele Moxe ku ri a ku vi wena Moxe u nga ta hi vulavulela eka Xikwembu, naswona Xikwembu xi vulavula na wena u ta tisa mahungu ya kona. Kusukela kwalaho Xikwembu a xa ha zangi xi vulavula ngopfungopfu straight na munhu hi loko se xi tirhisa vaprofeta. Buku ya Deuteronomy chapter 18 verse 16 to 18 yi kombisa swona swoleswo ku ri Xikwembu hi loko se xi tirhisa vaprofeta ku vulavula na munhu. A xi endlisa hi sweswo. Buku ya Vahebrew chapter 1 verse 1 fika ka verse 2 yi kombisa ku ri a swi ri tani, Xikwembu a xi vulavurisa hi sweswo ka minkarhi ya khale, kutani swi vuye swi cinca eka nkarhi wa loko Yesu Kreste a ta va kona ku ri Xikwembu xi vulavula ha Yesu Kreste eka nkarhi lowu Yesu Kreste a ri kona. So xana vuprofeta byi ve byi hela hi nkarhi wa Yesu Kreste? A swi tani, a byi zangi byi nga hela. Endzhaku ka loko Yesu Kreste a ta va a yetilweni, buku ya timhaka ta vaapostoli 28 verse 9 yi kombisa ku ri ku ve na vaprofeta van'wanyana lava nga va nga va kona va vitaniwaka Agabus. And then
hi ya mahlweni buku ya Efeso chapter 4 verse 11 ku fika ka verse 13 hi kombisa vuprofeta byi va byi ri kona ku ya emahlweni ekerekeni ya Xikwembu, leswi kombisaka ku vuprofeta byi na nkoka, byi fanekele byi va byi ri kona ekerekeni. Kambe ti langutisele buku ya Matewu chapter 7 verse 15 yi ri ti langutisele vaprofeta lava taka eka wena va mbele nguvo ya tinyimpfu kambe endzeni ka vona i timhisi leti vhanganyetaka. So ti langutisele buku ya Matewu 24 verse 4 na 24 verse 24 ti kombisa ku ri hi nga tshuki hi xisiwa hi munhu, hikuva vaprofeta va mavunwa va kona ene va tele emisaveni. Kambe va ringete u kambisisa xana moya lowu va wu tirhisaka wu huma eka Xikwembu kumbe a wu humi kona eka Xikwembu. Eka nkarhi lowu taka hi ta langutisa ku ri xana hi va kamba njhani vaprofeta lava. Buku ya Yohana wo sungula chapter 4 verse 1 yi ri vamakwerhu mi nga amukeli, mi nga pfumeli mimoya hinkwayo, kambe yi ringeni ku kamba ku ri wu huma ka Xikwembu kumbe xana a wu humi kona, hikuva vaprofeta va mavunwa va tele emisaveni leyi ya Yehovha. So a hi langutiseni nkarhi lowu taka xana hi va kamba njhani ku kuma ku ri i va ntiyiso kumbe a hi va ntiyiso ke. Inkomu.